welcome sa akong vlog. Nako sa Manchester karon. Bago lang gid mi nagland and then among airport, Marriott Hotel Airport siya. So situated siya doon sa airport. Dali ra kayo. Pag human nag-disembark sa pasahero, might be like around 10 minutes we're already here. So which is really good. I haven't been here for almost 5 years. Medyo daghan na changes sa hotel. I-renovate nila. Daghan nila bago karon. And I was amazed sa weather. Kay tugnaw kayo. I didn't expect this. It's 11 degrees. Normal ra kay ni siya diri sa Manchester. Kaya ni perminti lang weather diri, gloomy and it's always raining. So, mo na da karon wala ko enough jacket to cover myself kung mo gawas mi. I have jacket but it's not that thick. Pero mo gawas kay pa may kay karon na ko'y kalupad ng Pilipina, Bisaya po. We're hoping to enjoy your stay. So, magawas good me kay para makabreathe sa yung fresh air kay, you know, Dubai, it's very dusty and it's always hot, very fresh air. So, it's good to go out. So, we won't waste our time. Pero, matulog sa ako kay wala ko'y tulog sa Dubai. And the flight was actually 7 hours. We departed 3 a.m. in the morning in Dubai. And karon na namin diri sa Manchester, we landed around 8 in the morning. Time difference, kung makalculate ninyo, it's 3 hours behind Dubai. So basically, wala na ko'y tulog for almost, I don't know, 20 hours. Pero used naman hinupa na. My body is so used to it. Akong trabaho ka ni, I mean, if you're doing this job, eventually, maanad ra ka sa lifestyle, sa schedule. So for now, I'm just gonna sleep for 2 hours kay para makalakaw dayon mi sa kong kauban kay we're only staying here for 24 hours. So we won't waste our day kay mo adto mig Liverpool. We're planning to visit the Beatles place. Kay wala pa sa ko kaadto. Kay like what I've said, every time na ako diri, sige siya ulan. Karon, it's gloomy, but at least it's not raining. And yeah, that's it. I'll show you later. For now, matulog sa ako. As kinap lang 2 hours. Makapahulay. Kulang kaya akong tulog. Karon gisipon ako. Basta kulang akong tulog yung ko. Tukar ako sa ilos. Pero, yan ako lang. Kuwan ko ko yapon. Nakawigyan ko. Okay. Every day is a different day. Pagkatulban pa yun ko. See? Grabe. Pwede ka mawala dire. Hindi ka mag-follow sa signs, pwede ka mawala. Kaya zigzag ang kuan. Ang way. Sila yung nilift dire ka may elevator. Sila ka may elevator. Para mag-stairs ako sa elevator para mainitan ko. I mean like, what? Para mga exercise ko. Wala pa sa ako kung Pilipina makauban. Ako i-order salmon. Ilan pa ba? Ako kauban. Iba pa nga Pilipina. BISAYA. Wapa. Pari yung mag-order. Ambot kong mabusog ba mi ani? Gamay na kayo. Check it out. Palit ko. Sa ano? Ha? Station. Lagi, magpalit na lang ta otro kung di ka mabusog.
Yung nga sa me. Upon karon nalimot ko sa akong ID dala. Dili ka kuha og 50% discount kung wala kay ID. So I have to go back into my room. Na naman to 2, 3 21. So, dili na lang may mag-adto Liverpool, mag-adto na lang may Manchester sa Piccadilly Station. Shopping na lang. Shopping na lang may kanuhan sa window shopping. Yeah, window shopping lang. Tanawagin ninyo, ulan kaayo. Grabe kaayo. Gloomy kay permanente. Gahulat mi sa shuttle. Naman mi free shuttle paingon dito sa airport. Then mag-train din mi paingon Piccadilly. Balik din mi. Balik yung ticket at the Piccadilly station. We're lining up. Would like to get 2 tickets going to Piccadilly Station, please. Our return. Return. 2 returns. 2 return. Today. 6, 7. 6? No, but it's 1 p.m. Do we really have to tell you the time? About 7. Yeah. Just in case. Thank you. Thank you. Bye. Hours ra akong tulog gawas dayon. Lag-lag. Right, masuk dahil. May buhok ko ay. Sige yung kisakyan. Pataka lang nagsulod ko. Nag-story ako din doon. Baga ko inarap ako itauban. Put na mi. Kami sa Piccadilly Station. Dahil na dahil. Kaya nag... Medyo kadumdum-dum ako ba yung tagan kita tao. Busy kay karon. Say na. Sorry. Ngita mi kan-anan, kigigutom pa ko. Kigutom pa mi, nangaon mi salmon. It wasn't enough, nabitin. Until diri ra oh. So mangita mi pagkaon. Ilang Piccadilly Station, nakadiri tanan ang train station. Ingon sa One City sa United Kingdom. Kumuha to London. Diri po ba? I think so. Busy pa. So, tapos na akong payong. Kaya nagi ko'y payong perminti dala. Natag goes 8. Natag 12 pounds. Mahal kayong palit ang ipiskot lang. Pero gamatitoy kaayo. Yeah, ulan kaayo. Basta kapuyo na ka sa Dubai, mingaw na kag-ulan. Makakatagi kag-ulan. Ganahan na ka magsigig pa ulan-ulan. Diba? The feeling na mabasa. Lami kaayo. Okay ka na, Bet? Okay ka. Okay. Tanawa. Among di pang sulod not suitable for this rain and temperature. Pero, that is life. Anad na mi ani sahi. Adto gali kog China nga naka-boots. Abi na kog kuan pa winter sa China na boots ko. Nag-boots ko sa Great Wall of China.
matcha green tea latte sa ting-ulan. Ako kay event nag-order pa siya. Mainit sa akin, grabe. Bahay na gusto. Vitamin C siya ko, may 2 hours na tapos manang bawas, may naulan-ulanan lagi ko. Well, what to do? Ganahan cake ko. Gaula. Gini man yung limited edition. Limited edition. Gini man yung siya mabuhat sa Dubai. Kay sa Dubai, oh my gosh. Kinangran nakasbalay perminti kay hello. Init kaysa time. Pero karon okay naman ang weather because it's approaching October. So medyo ka-subside na ang heat. Yes. Basang na piso. Bisaya pa marag mga basa ng piso. Ano man yung Tesco diri doing? Ay, paliton. Lagi, noon. Kani siya, Tesco. Mga grocery shop sa mga crew. Sagara, diri ka pang grocery before mo balik sa Dubai. Pagkita, pag ako ni makanan, coffee ra, kaning green tea latte ra so far ang inom. Sa Starbucks. So, mangita pa may line nga kananan. Busy kaayo, boy. Busy kaayo. Maskin ulan kaayo. Dugan kita. Ba? Saan di adlaw karon? Ay, day. Friday. Oh, sa karon? Friday? Ay, Thursday day karon. Pero nga, busy kaayo. Want to make Primark. Marami kasi mapalit dito. For mga onsa. Inday. Mga pobre nga inday. Taon lang taon make sandwich. Kami sa Greg's. Healthy option na ni siya. Eh, para masudlan na mo siya. Basa na kayo ko. Pero jacket to. Well done. Check! Hi sa sila na. Hi! Hi sa mga taga Cebu. Sulod na may Primark. Sa Primark. Palit lang kung mga brand mo na yung mga tagpisuon din. I mean, £1. It's good. At una masada ang quality karon medyo nag-change. At ilang quality ito kung made in Dublin, pero made in China, made in Bangladesh. Pero okay pa daw siya kaya ang mga quality mo sa iyong mga product is like Forever 21, H&M, then trendy kay sila. Sabay din kayo sila sa uso all the time. Approaching winter naman din sila diri. So, majority of the summer clothes kay sale na nila. I'm really tired now. Mahuli na may kapoy na kayo, larag na kayong dagway, among dagway. Hindi na kayo ulan, very good. Ano naman kayo? May na lang. Uli na ni. Nagpalit with return ticket. Masulot sa sisuan. Mga beauty products. Kasi mascara. Ka mag-control dan yung kagwamta kay daghan kayo option, daghan kayo maka-ebook na mga makeups, everything like dresses, may clothings, makeups, etc. You name it. So you always have to be practical at the same time. Hindi kasi palit-palit. So most of the time I only take what is needed. Hindi masigit ko makeup yun of the time when I'm buying na mayroon. So, mga basic things lang. Eyeliner, eyeshadows, lipstick, blush on, that's it. And sunblock.
okay gyud mag-itom ba? Mas okay gyud mag-itom. Diri magsulot og kanina ba kay. Basta lighter. Mabulingit gyud ka. Okay. Although wala may lapok, di man na ba pala. Ko kay magpalit ko gulay o fruits pauli sa Dubai kay naman ko 2 days off kay mas barato man ang gulay dire o mga prutas comparing sa Dubai o mas fresco food kay sa Dubai gi-export pa good siya so dili ko mamalit pero kung wala ko day off di ko kapalit kay kakadaot na sa dang gulay. Music ko ay dagan kita o. What ko ay? Tana naka-jacket. Oops! Shop. Oh, that's it. Come on, my tubes are all. Grab my groceries. Protein. May option during a shop. Medyo gamay-gamay ram guni nga Tesco. Dili kay siya dako nga grocery shop. So limited ra ang ilang mga products. Gamay ra kay siya. Well, that's it. I got what I needed. Para na ako pala. Manami ko ba sa Tesco? Pauli na may ato na may balik sa train station. Kaya ang among gipalit nga return ticket is until 7 PM only. And then it's already 6. Busy ka kayo. Productive among adlaw karon, although wala mi nakaadtog Liverpool, okay ra gyapon. At least kami nagstay sa room, nangatulog lang until mabalik sa Dubai. So, At least happy sa mga nakulit. oo. Happy siya sa mga shopping. Oh, ayun bigyan na. Lagi, na-try kayo nga view dito. I'll show you. Kita ninyo to? I don't know, because hindi siya klaro. I'm so used to doing this. 2 hours right tulog. 20 hours a week. Nag-operate ng flight 7 hours. Tulog lang 2 hours. Nanami! Nanay lang train station. Nabisi ka ayos sa talaan. Kita mi sa mong platform. Dili man may nagawas kanina. Kaya. Platform 13 ni. 13. Oh my god. Can't even pronounce it properly anymore. It's good when you go out and see new places. Like, maka-activate sa mong energy. Platform 13. Tayo balik sa Manchester Airport. It's getting dark now. Dahil dili ni first class dahil ha, kaya
Pwede rin sa kanila rin. Kanina may mga ngalan. Ay, ngalan, girl. Pero ka nato, wala din nga. Dili ka. Sige, napalit ko. Pagkain niya ito. Nice. Happy. Napalit ka. Snow. Ay, oo, nakadoon ka. Oo, di ba? Napalit. Cute ha. Nice life. Kung man kayo, di ba, resign ito ng roommate? Ako yung buta akong pictures na niya. Oh, nice one. Nadayon po ang labels. Ilan niya pong kaayo ba? Apologies for the hold up, folks. We are just trying to get out of Piccadilly Station. There seems to be a bit of congestion in front of us. So we are just having to be waiting at our station. Apologies, folks. Nangutot. Inform ka ba na yung nangutot? Pag ganina kayo na yung pangukot. Yan na natin nangutot. Hindi ko hindi siya tuway nga train station. Nagaya po yun. Okay, nani. Ay, 12 degrees. 12 degrees. Left Darren, this is 1750 service through to Manchester Airport, calling now Manchester Airport only. Apologies for the hold up again at Manchester Piccadilly. We have left just shy of 20 minutes behind schedule. There seems to be quite a lot of late running trains ahead of us due to continual storm damage from various parts of the country. So we are just being filtered through the system, as it were. However, we are now finally on our way to Manchester Airport. Journey time, touch wood, all being well, around 15 minutes. Any rubbish, folks? Thank you very much. Any rubbish, go on. Thank you. Any of that rubbish? Not mine. So not mine. Actually, chuck it in. Get rid of It's it. not horrified. Oh my gosh, natutuyo akong close your eyes. Tomorrow I miss you. Kanta ka to? Ay, subot ang kusog ang uwan. Once again, folks, Manchester Airport, your next and final station. All change, please. All change. Ba't kami? Darag na kayo. Grabe, busy ka. Busy ka ba? Oo. Service to Middlesbrough. Busy kaayo ang train station. Big time nila karon. Ngita ni phone booth kay magpakuha mi sa among shuttle bus. 5 minutes more ay mi kwaon so maghulat-hulat sa dito ta maghulat. Tugnaw kaayo ba? I don't think I can live here. Grabe ka tugnaw. And ingon nila kay all the year ani daw permente. Hello, famous taxi. Kita na ako. So much for today. Hello. And we're back. Finally. We made it. Mood ba? Mood kini lang po mo guys sa hotel. Holding me, girl. Pero pahulay na rin mga kapay. Bye girl! See you tomorrow! See you. Bye.
24 hours man siya. So, sa hindi ko kagawas, matulog ra. And then I really feel bad about it kung hindi ko makabawas kay syempre, imong trabaho, you're traveling around the world. So, what's the purpose kung dili ka mo gawas, diba? And luckily, nakalupad ko parang Pilipina nga, Bisaya po. So, vibes kayo. I mean, good vibes kayo. Lingaw kay Ming Duha. Ayun ako dito.